Hello my people, this is Keys and Drama. We back. Here we are. I'm Saido. Yeah, Saido retired. Retired cyane. Okay, ngiye kubaza ibibazo byoroshye cyane. Hano kubisubiza ibihembo birahari. Are you ready? I'm ready. Okay, twagiye. Ibibazo rero bifite condition. Ikibazo kimwe no kugisubiza mu masegonda ngahe? 5. Icyo ni ikibazo cyane ngiye kukubaza. Sibyo? Amasegonda 5 uhite ukinsubiza. 5 nashira? Tayari. Aba barambarira. Okay, let's go. Mbwira byibuze ibihugu bitatu byo muri Afrika. Bitangizwa n'inyuguti ya M. Twagiye. Mozambique. Wow, okay, twagiye. The second question. Ikibazo cya kabiri kiragira giti. Ariko cyo noneho condition ntaziriho. Okay, ugiye kumbwira ibihugu bibiri byo muri Afrika. Sibyo? Bifite imijyi ibiri yitiranwa. Umwe uri mu Cyongereza, undi uri mu Gifaransa. Uri ready ngo ujyemo? Ready bro. Okay, let's go. Libreville and Freetown. Libreville and Freetown. Which country? Ni South Africa. Ntabwo ndi kiri kuza. Okay, twagiye. South Africa ya Gabo. Okay. Uyu munsi byitwayemo neza kabisa. Ikibazo cya kabiri rero ngiye kubaza ntago ari ikibazo ariko ikibazo cya gatatu. Aba bose baragenda bambwira. Buri wese amasegonda ngahe 5. Twagiye. Okay. Iyo bavuze visa wumva iki? Iyo bavuze visa bazengwe ntabwo. Iyo bavuze visa wumva iki? Njye buriya iyo bavuze visa numva ari nk'urupapuro baguha rukwemera kujya mu bihugu bindi bifite uburenganzira. Iyo bavuze visa wumva iki? Numva visa nyine. Iyo bavuze visa wumva iki? Numva ko ari nka uburenganzira uhabwa bwo kujya hanze nyine y'igihugu cyawe. Iyo bavuze visa wumva iki? Hari visa card bakoresha bishyura bamwishyura amafaranga n'indi visa bahabwa igiye mu gihugu nyine kugira ngo kujyayo bitewe n'igihe ukorera. Okay, reka dusoreze ku mutwe wacu uyu munsi atubwiye ahita nadusoreze. Bavuze visa wumva iki? Nirese pass mu magambo makeya. Okay, A1. Active question challenge yacu today. Ndakeka arahirangiriye naho uta. See you again.